Namaskungam sa the American Guest of Washington Voice of America Rilungti Khane yen Pögyal ni don gya da shibju she dün phenda chukji gi che chubdu ni don ni shulu da ju ni be che sumju so jik nyen tama sapu nyen gi san ju nyen ru shugyu thuzu re ngasnam yan zom yen tri nyen ru shugyu zamling gi ge ga mangbo na to yi neyam gi kang nge chimbu che shin yö gya tengwe da min ja war do ka to me bar ju shu che shin yo ba Chilusabe nganubki gadun shugyur mipön chenbu zomso yoyang dilu neyam ki genki dunzum nam tage gyune chogyuin bare gegab mambo na chilusabe gadun ngusu dunzum chegyu chiden che yobata gegab khachigi na nyendo ba mangbu demju chede miman dunzum khator dongyu chati yan chedu Zamling ki chilusabe gadun chesikera cheshute chongge New York doshi ki polongar shin kashi rereshin sayu yengya mima dunzum che mechoje New York chongge shungi serabedu chilusabe nganubki tukju da chabdun nam ngar shin soyu yengya sodan yuwa chin yobe mima nam ngusu zomba mayimbar chaige da nyentin gyune dunzum la gadun shu yimbare Salabeni Amerike shunki kisha ngakutu dutengi nushu yobe B-52 bomber 7 namchu tang yoba te so tekudu Amerike denja la kelen yoba chunje yimba tha tuzu tungdongki na la tabjin chigyu doshu chenbu chari chetugu yoba chunje tang yorje Amerike u gondom lengang gi serabedu Maktab namju nam arine pur yoba tha namju tambe kabla nyeshar Iran ki gyabgyo yobe chakchobe Iraq na ari shungzab ki thila meshu phunda nishu zajik pen yogya ariwar megun chung meba tha ya mime namju tande Iran ki makchi thoshu angni ba Soleimani Amerike sede longuchi korwe thujen khotab yoba den Iran ki arir khwelen lo sibe losap ke yobre EU shunki EU na Oxford ta AstraZeneca ni ki swebe doi nedu ki ngungo menka pheju tang choba sedo menkap saba thu saya gyanga yobati mi saya ngapjula menkap gyabju imbani Pfizer ki menkap da jawa michila menkap thuni thogosing EU shungi dunda chila neba saya ni la menkap gyab thuju rewa cheshin yobathang dunda der EU to neba midra mangshu leb yobaten saje kha chila neyam chunzi rimba shibe wala sha yobe EU na neyam ki kange chimbuthe yobare Dawadir sinzi Donald Trump la sanwe nezu jowa chigni Ghana shungi Afghanistan tu yobe Amerike mangmir godung tangke shung mayimbe maso yona lapo teyu yimba she yoba ti yimbare sanwe nezu de chinda chuni ki tse jubdu ni sinzi Trump la nire nyensen kap shu yoba ti yongda nanju yimbare Dilu Afghanistan tu yobe Amerike mangmi seke Afghan ki chakjoba namla ursu ngu tetap che yoba nezu thön yo sinzi Trump ki yongda to ursu nedun ti thela khaya sumebre Peyugi shungzi marsho chokpa nangkula genda chungbe genki siwan sungyu longoni lha yogyang nyeshar silun kepi oli yi wodu kyartu chok goba song yobre Peyu marsho chokbe taju cheba dini gyana shungla lobdun mashube toane chepsi ki komba dunbu chenpo shik yinbar zide gyana shungla hangsangbu chung yoba chinde mena shiki Roger Sakanla jodu Peyu na gyuchi lamji ki leshi zuba ta tabju ki keben da dewa yobe gegeb shi yinba den gyana marsho chokbe geji dedul hengang ki lunchen shenba ku yetu peyu du jorde chepsi chokba rere minata tukje chede zo shungzi marsho chokba nangku ki genda setup che yobre Tirin gyaga daram sale udul hengang ki chokjen yobe toane peyu kin mikse nedang la shikde peyu du nedu zenju pemitsu nido nisaji lu sigyongda jidu ki ngunju wudu ngula cho yobre Dawa chungni be tse nishu zengane gozu de peyu ki pakpa shingun ta jorbati gese ngaku Pokra sosu wosho pen tsar yobata ka chigla wosho pen be kasu tamja chongdo Chize sumjuni gese ngaku ki wo pensar peyu ki nyendo ba yonde wosho ki gamda wosho chobata mi chuksum nyungdar chusu kashi ki ring kanya che yobate Chize nishu zabdu nyu choden da jorbati wo pen be kablanya sane gonzin zube minga nyendo be chusu chu yeme la kanya che do Peyu nangi pemisu mikse nedala shikde ngunjo wudu te jinda tangbu tse nida sumki ngula jukji che topyu tsoba chegi yobre. Samdine nganzu sangyu nyeru shu tsaba yin kenambe nganzu leram si namba tuji che.